cháu con nghỉ cái gì đâu. Cả mama cả pa itu. Celah. Coba orang pasung. Ini pasal no. Lalanya. Rombongan sama 1 kilo, batik sama 3. Punya mak tu ada kok beda warna. Itu loh batik nanam budek dah biak pada. Ton mak ơi terpanggang lo anak tu tingkuang ni ma. Yo bahagia ya. Cái đấy. Mungkin menyan mak